So pi ulo now then le subscriber ichi video hin viewer so pi ulo now na bon savin kazana salam khan bole thu hi football thu hi hin se gut dong le ai ho lang Kukiland lang ti di tan ten tu tu a jadi pom lang ai ke pui lai ta hi Lunggel ha su sa am the in kial ji phat ne i ma cha ang thanup na e thanup na khat dong so hin langa Kukiland lang hu bui ji phat ten hen it's not si adang ji tin le hi bang bui lai ta football thu hai lo le thu dang dang post na ball de ho so ni ai de le ki phat lam long jin tin le ai ki feel pon na enjoyment om thei pon tin le i ma cha ai ki post num ji tu ni ha yong he ilanga ki ka tu na jira bam nonga ki ka tu na am ja so yo VV ho yong phat khalani aki su khaya ti wa so aki ja phat ten Lunggel num ji yo le it is a football ngai lu so pi na now e ho nu la dam lo so ilanga e ho Kukiland lang bu yong le football final so si thadin hi tan tu ni jan hin si thadi hin tham khat highlight ga bol hitin midang ho ga kon le le professional player tham khat ene ho ga ko la predict ga bol sa jang so adin mun to ka ba la thai ka sa hin kyo ka mut om be set hin a hi wang tu ni jan tin le hin ki chim panding hi ta jo so video ne khat be hin ga sing ti asu ka hin bol hi in tin la Kukiland na golun te ho la pan la na ka jan salam ka hin pin hapan bang hitin lungtuk mo so ka sia e ho ko ki cha te injanen na ding gal da pangjing te ti cho tin la le ni la ka le hen tunin huwa hi 12:30 jan kim le hin Euro Cup final chi hading he tai England versus Spain England ka het hi lo le 1966 World Cup alak wa ki para hi ma hin adopt lo he time trophy major trophy adopt lo tai national kum ja da som nga lang wa hi tan te na iga ai la la mo de ngai 2020 chu ham iti ko ma chu Italy to final pe ho hin Euro Cup hin la na gol la na hi chu ga la leo tam kan get on sen neu jap te hin wa chu som nga lang 50 years lang bon thingai tai hi chi gap sau he tan trophy la lo lang tu chu ngai among a golden chance Bayern striker Kerin lo Josi ka lo hin la Josi ka Kerala ka lo hin la to tu chu Euro Cup a he ka ki hle the exchange ka bol he ti liu ling hin ichen ge amon anam ngai du ham na ichen ge ya anama ding pan la hom anama ding trophy a pu du ham ti so akilang hle ding Spain tu a form hoi pen Euro Cup a ding he amo hin 13 goals lang wa hen khum do ta amo he tu chu a ke bat da na Euro Cup consistent team dan kaman aji so amo him goal masang it is idam goal masang in adeu be second final third area he amon finishing hoi ta te na ball win tu so Euro Cup final match England versus Spain tu jan kichim ding ai hian lungdut ten ana yo hitin hi chi kichip ka so no hon do kai ha ding ham ti on so comment a hen ball lang an lang khat a 5:30 am jing ne khu lakon 5:30 am jing ka mata hi Argentina versus Colombia Copa America Cup kichip ki final match hikit a hi chang so jing ko football lovers so denga imun na pon tin apha sia kuki volunteer so na agat num di hen ila ai la hal bola ong the ni football kuki te football ngai lu hi na ai Kukiland sunga volunteer hall no hon long hapa na hangpang lang no ho ja hi ki holung lo ka hi bin ai ano mo le jinge ai ki sukha khadani iga aza aji patin le ipil football tu la sei chai patin Copa America Cup final match Argentina versus Colombia tu chunga Copa America Cup a he a ball hoi loi ta hi in 27 run unbeaten a hi tawin amo hin tu a ki mai tu pi ding hi world champion World Cup hin la Argentina chu teng Lionel Messi amo ki mai tu pi ding hin amo ho coach so sei dana su
study ka bol again chuting le ki hon ka ki chik ngai bong ka ki chik ding hi ati hen na sa ta Argentina to ama ho ki chik dinga press conference nei na wa so aki chat lo dan thu yong sa la sin yang la match ki sai the pon Argentina in zone ama ho match analyze ka bol wi hin koi mark ding chuting le koi it defense bowling it attacking ka chi ding so bon sai we have a plan chuting le we are playing one game ama ho ki na ngai banga ki chik ding ding he ti so develop ten ama ho asai ket bin num khe yeng ding hi in Argentina Lionel Messi best player in the world aman international dengan national final pe tampian hung hiding ai tai ama hi 7 times final ape dengan ai tai ama wanu dai si da dinga national dengan final pe tampian su Lionel Messi hiding ai tai ama Argentina national team ai sagi ve final ape dengan hitan si asagi chan hiding hian ama tampian hitan chuting le thumve aki topin Olympic khat aki topin national team chuting le Copa America World Cup to ai Copa America ki top kile li ki top dengan hitai ama hen national team dengan si tu chung Copa America Cup he Colombia versus Argentina he nang ho prediction ako ha ding ham chu hin se binang comment na hen nan pi the he prediction one so Argentina had 18 chuting le Spain had he ikhada Euro Cup see you again.